bisi kuduk maramai jong script no tu ye nai chin kok borok si thai no tu ye nai chawa rili tong layo dorok ogo seman na balekran kok kasa 1897 ni simi tini sak jora asu bisi kuduk ma jong kok wan je si thai bo si feika phia batam nukja ka hamale chini kok borok je kujuk saka sogena kok tong mana ase kujuk saka sogu se meya tambaga kai jesa kok no fano je kono oral language no sina thaka ka kai written format lang na thaka ka kai no script ni chuba mongchung nahana nango kai bo script no chung sai nanai naya abo ani bukhani musuk mabe simi bungia aro language science ni kok bo sokpayo script ba suithai jeta himanisong bo busuk jarti saksak no adaptable ngai man jesa language de phano okogro phai sokpayo mechin je experience to mani 1897 is me 2026 that means 129 years 130 years no di okay 130 years kaisa cogni orality ni semi written form of phai sokpa mani 130 years not a joke, not a matter of joke. Okay, 130 years of sungpo jaga sogi na kok tongmani fiaba chung tau ba hawo no makagai tongko. Apni main karan nungkha, the main reason nungkha script na tiye chin bisingo kok banglai mung kha banglai mung. Oro samang samang ma sawo. Chini suinai khainai roni bisingo baksa baksa okra sakra rogbo sawo. Kok no ba jesa script be phana sui mano. Oko to soino jesa scribe phano jesa language no phano si mano phiaba o language ni bini je sak sak ni je mukhang tong mani bini je innate nature tong mani bini je special feature tong mani abo joto script to phaisu gya ika a bangni jong nugo hayang gonangai joto jaga ono tabuk turuk turuk roman script phaching jotono baklai tongo jan jan script tongo ibo baklai tongo okay chinoro nai di tabuk thanai talni tal thamro mai nai chinoro political leaders ang tabo sebai sana thaga ga chini tripura hasteni chief minister bo je samani jesa panangi thangtong nokha phano bai kalai thong hai pano roman script na chung riya kok borok sanero no riya o kok le bo sawile manba constitution tamsa constitution to hai no sawo je hai yung sakawo ha chini india hawo bharat hawo je dofarok tong nai speech community tong nai jotono jani kogno mathangai tonnani bogni right tongo adhikar tongo inkai chungsi decide khlai nai chini kok tamkhri chung mathangai mathania aro tong phatarni bosongni borok to ro kok sanani kok sikri inkai phatarni bosongni borok no chung o kok sana bagai phan le saboriba chini borok ni bisingno khoroni khorok tam tongo borok sak sakni hamgrani simi naikole himu bosong ni hamkrai borok naiya kog ni hamkrai borok naiya kog rubai ni hamkrai borok naiya ge abono aro tabo chung belai decisive decision nana nangai tongkha tabo bukha dudur mudur nani kono jora sikrika yang thanani kono jora sikrika we must be very decisive am bagino chini hasteni joto kok borok sanai kok borok saya kok borok no hamjaknai joto borok rok no okra sakra ani sak baksa anslai kusu suinai khainai suya khaiya tongbre jatri jat borok tongo jaton thanina ani koimung tongnai tabugle bukuk perlai sidi tai busuk kiri wai bukuk perya tongsi nai ba baksa baksa bakha phatinan nai tong phano bakha pekhagai thana nai phano
buhuk tu ke khuk per ya tam bage hinga ki kiri jago transfer the clay rizagno suspend the clay rizagno ACR de hamya no hai rokni kiri jage kok sar ya inke aro no chungkisa khator nan tam bage ki chung saimano jesrai kapnai o serai se bumana bukti mano hini nai inke tai kisa kok nga ke motisi chungle kok borok sanai rokle tamoni bagi ba chung chini kokno tambai suinai suya abo boini thani chung permission ana nakaba abo to slave mentality ingmani kokse chung kebano sandan nangyable kebani permission ana nangyable kebani thani chung aboni validation banana nangya phiaba chini borokni kaisa wansuk mata bokrok bisingo wansuk kaisa habja de wanjirok validation riya hanga kai mung sapa nongya tung kaham klai phano boi kaham ungkha hini saga kaisa abo kaham hini chung gosisina amti kaisa tamna bono mentality chin bokrok bisingo habja aron simi chung nokhona nago chini hamkrai chini kaham haine abo chung soiklane ani nukhung ang tambai halamnai abo angse chongnai ble ani nok wala lade ngai khosor sar ding nai abo angse choose klai nai nung sabu ba kya am bageno tabuk belai decisive jaga phai sokane na kata dudur mudulung na jaga kari ke tei kisa kok hunga kai baksa borok juno 8 schedule ni tamhnem na 8 schedule ni bathai phono goi nai sawi tongo je norok roman script ni dabi yakai 8 schedule ma habla boro sijak tong constitution bo jaga sijak tong constitution ni kuno line tang sabanu sijak kri je roman script naka ke 8 schedule habi maga ni nai aro kaisa counter question ang klena musungo amti kok sanai ro counter question kai motui 1979 ni 21st January ni simi kok borogno state language ne gose jangmani sal ni simi lekhawi pheka ke tini busung khaba it is almost younger 20 years young 26 kese 46 47 years kawi thangka ika 47 years to government ni musungti khlaioi bangla script baino kok borogno suriti phekanable public gose dang gose ato nung to jur jabardasti klai gose likhanable school rogo suri kanable kai i 47 48 years ta nukta bagai kok boron dawai mai yang khaba 8 schedule borok answer ithong ngabni they have no answer bortom nanan bina question dok tisabo wase wase ki sabo abo tamne international kaisa conspiracy tong what is the international conspiracy what do you mean by international conspiracy chief minister abo clear klai sathong bo international conspiracy hintani tamno sanan nai tamno bujong nan nai north east to tabuk je tribal languages tongoni maximum tribal languages no roman script sujagi tong recently kaisa development ni kok samano asamo tamungkha tiwa dimasa karbi they missing in kaibri language no boro is a medium of instruction borok chalu klerika chengirika okay medium of instruction up to primary level abo to central government kaisa dagi mungse NAP 2020 clearly sajak yes rai rok no borok ni kok bosong ni borok lekha thani kobang phanang thung bang thaya phanang thung borok no bongni jani mani ko bai ma phurunai at least up to primary level man kangke class 8 jora taibo man kangke amon thai taibo kusuk berem jora ma phurunai hini nai okay 2020 wo central government okogno sairi kan joto state government no kitabu ang sungna musungo chinoro ni je public representative tongnai borok no sungna musungo 2020 wose okok sadak tongka kai thaklai 2026 choli tongo bisidok lai thangka nor wasaban khorang tisayo bulsa
tambaga government rom yang tabuk je biskango ngo phai tongo assembly ni je session phai tongo aro tisala di rom di kasre boy NEP 2020 o sajak tongo piaba nung Tripura hasteo hingga kai tabuk go education through mother tongue abno tabu implement kai ko why abo ang kok borong ni bagu hini saman ko gya kok borong kare taibo minor languages tongo oro halam language tongo oro mog language tongo oro chakma language tongo tai kon kubangma languages rok tongo Bishnupriya language ba tongo mugli kok ba tongo ke bogni chrai rok to bogni jan mani kok bai phurungjang nan nango so state government le tambaga abo khlaya tongkha ba tambaga implement khlaya tongkha up to right to education is sajak tongo okay nong nini bona fide je citizen tongo nini hastebo o bona fide citizen ni basabutu rong no bogni je constitution right ni simi nong borong no hachal khali to nikha ge abonu to kok tisana sabon tisana nangno of course public representative je tongnai rok borok okok rong tisana nango jeng borok muni surok mai chama mesimi opungya tuinungma mesimi chini kangmu paya chini pholani bo samung nango chini bomotomni bo samung nango that is the knowledge bank ti have education bisi ti have education bufru soisoi education man when that is being taught through mother tongue ojoto joran sajak 1973 ni jorao se UNICEF of kongno sajak je hayung sakao je chigon language ru tongmani joto language no as a medium of instruction chengiri di sirai rok boni janjane mani ko besirung thini le piaba chini I Tripura haste o ke tambai khlaiza gya o Russian information langdar no riwano chung semano je 8 schedule lo tabuk sab nuichini languages dazak tongo fiaba chini India wo tabuk sak jora as a medium of instruction chengjak man henge 36 languages by chengjaka fiaba chini hagotoro major languages tongo 137 ke busu kubangma language tabuk bo medium of instruction hinai tabuk bo chengjak yako asu kubangma samkhrai jak tongo klai tongko tabuk bo tangjak ya ke abu jong kisa sakthana nangnai nungwan sugi nei di chini besabutui chini shugro tabuk se school thangai habai kya kai Jack and Jill went up the hill hinish borok masrugo borok check book tam hin hill botam hin buzia A for apple B for ball hinish ni ma porio inke o zrai rok school thangmani jorabo borok A for athuk B for borok hini jor ma pori ka kai boni bukha pasi hap ka boni sini mani babrok letter rang sini nan seng kham ge chung tam baga okogrong no wansing na nangle khorang tisana nango nge tau phadi ang thaijing je kok samna or jami ki or jagan simi ki hisa kutuli thangka abo khangkai asam bo BJP government tongo Hemant Biswa Sharma ni chief minister akai BJP government tongoi asamo tumungno kaibrui language no as a medium of instruction chalu khlai ma kai and that too through Roman script Dimasa language bo Roman script be sujagi tongo Karbi bo Roman script be sujagi tongo Tiwa bo Roman script be sujagi tongo ti mishing bo Roman script be sujagi tongo nor kicha tamhan bono Google khlai nai di an kok soi de soi ade ke tabuk asamo jodi khlai maka ke arbo BJP government Tripura bo BJP government ge Tripura ke tambai khlai mai yang naisa
Tripura ka India ni father da na Assam no India ni father hini masong sinai is a question to Manik Saha. Chief Minister Manik Saha no ang sungna mo jongo Assamo Roman script by Kaibri language no as a medium of instruction chengai man kanga kai why that is not possible in Tripura. You have to clarify it. On what ground? Ya sikai kok sungnan jara sabai ka siring kla sungnan jara tab sinta ni kri. Next. Sung phasinai script ne tuyai tab baskango taibo choba kotor nangai tongnan nai tongo. Baskango CBSE exam phai tongo. Baskango TBSE ni exam bo phai tongo. CBSE exam February ni 17 tang simi chengnai hini jong khana jak. Saimanobo jong nukha government andolon ungmani ulo movement ungmani ulo borok kok rijak tongmani tam hine kok rijak je English medium ni simi je srairo porkari ne bagi phaika borok Bangla script sinirai mani bonukri. They are not acquainted with the Bengali script. That's why borok nutam klainai exam holo Bangla script by je question paper setup klai jamani abano transcript klai rizanai as if o serero question no tam sijak tongka abano bor rongi mana bagai gano question se pore maya ha kai nong tam answer sheet ni ka abo ha kai samani fiaba semana jong noka jong report man kha gabang mas kulo no amti kono ব্যবস্থা na jagmani kri ke this year taklai abono jong TBSE oro jehetu TBSE se porikar no conduct laiba CBSE nungoi bo samung tango aro ni education department tango boro jong tai fia thangai sanai taklai প্রত্যেকটা examination holo amti Bengali script nisimi Roman script transcript khlana bagai invigilator rogno ba aro je duty renai je teacher rogno borno dagi mari nai a circular has to be issued from the education department and as well as from the TBSE abo chini kisa sanmung tongnai government thani bo chini sanmung tongnai that must be carried out semanonoro kok rika fiaba khlele taklake ma khlele okay student rogni bagaibo ani koimu dorok takiridi dorok Roman script by nongni answer sheet suinamo sungkai suidi Bangla bi suinamo sungkai suidi kebo noruni sakabo singklui Bangla dorok Bangla script bani suinan nangan hene kebo singklui Bangla jong ব্যবস্থা nanai Tripura o je exam center kok borok subject ni porikha mani salo jong okra sakra rok language activist rok nogni gana on tongnai school gana gini on tongnai kono problem ong kake jong kok sanai aro kirina bakuri wana bakuri okay ang to segang papa malai kok salenani baskang busanga sebe kok salena maybe virtually nong ni thani sungmung bo kisa sanmani sungmung tauk sak jara ko sokpaya ko kobangma borok no nai tong ang norok no joton hambaya faro tei yasak sogo ge kok khai arose je Roman script ungya hangka kai kok borok buskango sekangai mania abni kobangma proman chinia ko tomo semano that means 1st January 2025 nisimi 31st December 2025 jora total Tripura hasteo kok borok bijab nokomani ngaka 127 anthani data tomo 127 bijab nokothani kang basimiche Bangla script by nokhoro tai 122 numbers of books were published in Roman script. Okay, taklai to
January tal paidrok seko tini inka February ni 6th 7th nike January tal paidrok January tal kasyabo chin thani je information sokoi mane near about 44 numbers of books had been published this year up to 31st January nike o bijab rokni bisingo bo kangbori dena kangmasini je Bengali script bai noko published mo ungkha ground reality tei kesangkha college je 18ta college tungo chini Tripura hastebo aro je student mani student more than 10,000 last chinthani je data paisa kumna RTI clay chung data man mani from the director of higher education o data o sabo ang bisik thamni data ribano kasha data ngakai 2019 to 2020 aro 6,700 tamani students out of 6,700 student ni bisingo khorokdok simise bangla script bai answer siyo tai jotono roman script bai abno ni bisio 2020 te 2021 je academic year tamani o year na je student rok tamani student ni number bari thaka more than 8,000 o 8,000 je student rok পরীক্ষা নাই কলেজ লেভেল বরং বিসিং নকা খরগুরি সিমিছে বাংলা স্ক্রিপ্টে ছিল আউনে উলনি বিসিও 2021 2022 ni je data chintan tongo more than 10,000 students kok borok subject ji পরীক্ষা রিকা খরচ জাপানো বাংলা স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা নাই করি আর নুকজাগো যে জুরাই রগনো যে জারাও নং ফ্রি হ্যান্ড রিও যে নং যে স্ক্রিপ্ট no hamzago o script by no nong answer si sidi bono free hand reserve ro ke jatano roman script by riwo dike aroni simene chung clearly saimano je tabukni achai songrok tamonai younger generation rok tamonai dike je jagabo suinai khainai rokbo 99% roman script nai tongo poro nai ragbo roman script nai tongo nile tamso bokrok sakapa tabuk kok borok development committee je bororo asugui tongo borni thani bani songbong je nor kok borok development khlaina bagata asu na kok borok na destruct khlaina bagai asu destruction I should say that this is the kok borok destruction committee je asugui tongnai ro tam khlai borok jaga asugoi Bengali script no impose khlaina no kari nai tai tuma samung tanga borok phunuk tanga hisa hamasabo chungje jarabo chinero ni borom gana chief minister manik sahabai chung thangi malai deputation to wika je inkoni bagai CBSE tai TBS wo Bangla script by question papers number by baksa roman script go khlai di apropo chunu sawo ang kaisa script selection committee snamai di wani nei script selection committee khoroktam borok muti snam ka bini hamjamani borok ruti Dr. Atul Dev Burma Birulal Tripura gai te kharjatam koloi bising nilai thangabla paisa ban borok meeting asukha ang o khoroktam na busungna mujung noroktam khlaika abo norok kok borok je speech community tongnai in Tripura hasteo near about 14 lakhs borok no sakna yang mani kok seble no to aparat khai tong to criminal action criminal activities khai tong le norok apni answer mari nai norok ta khakadi je tau nangni uklogo state power tong hini nai naro ja khusi khlai manano je mujung te khlai manano am te ta khakadi salbusu tong state power সারা জীবন তো নাই ওয়ান শুড বি
Taibo kok kobangma tongo. Taibo kok kobangma sajaknai tongo. Tabuk naidi chini Tripura haste ni simi. IAS পরীক্ষা রিনাই IPS পরীক্ষা রিনাই অল ইন্ডিয়া ni je কেডার ni je পরীক্ষা ungo o জায়গাও নাইদি অরুণাচল মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম বরক ni hingakai language local language মানে 8 children যে languages দङ आरो निसिम बरगनो exam खालायो whereas chini tripura ni hingakai exemption kri जों scheduled language kaisa manao ge scheduled language na ge tam mananai bangla manao bangla nana thangka hangkano chinoroni serairo jehetu bangla maiya borok exam crack khlaimiya जों वाइरे वाइ त्रिपुरानि बरम गोनां जे मन्त्रि दङ एजुकेशन मिनिस्टार फानों चीफ मिनिस्टार फानों बरम वाइरे वाइ थांगि सावैका जे दिस इज द कंडीशन ताइकुबन नॉर्थ ईस्ट नि ताइकुबन स्टेट जदि जागावो एग्जाम्पशन मांखा गाय त्रिपुरा के तांबाके मायांगनाय फेबा केबो साकथारि आबनो तमोनु साकथारका गाय scheduled language no compulsory nanan bagai je singklubjak tongmani aron simi yogai mangkhangkai जों बिसिब्रुम no chini state ni simi IAS IPS pass khlaijak borok जों मान khamo abrong tu bansuna nango kei tini kwangma kok saka ani kok kasar mungkai asuna baskango CBSE tai TBSE ni exam phai tongo chini serai khonai rok jara porikha wasuknai norni thani koimung tai kobogmu norok ta kiridi jung okra rok norni ganao tongo norok je script bai norok suithok sago o script bai no norni answer sheet exam answer sheet CBSE ni phanang tung TBSE ni phanang tung apon norok silai de onana kari jung tongo norni ganao tai kasang kai bangla script no singlub no bagai je borogrok ang borone bong khui sana mojungya norok bo kisa hus ungbai di jora sala jagai tongo jora phai tongo je tabuni siklarok younger generation ni serai rok norok no kebo no nakarglak Dorok China ni kotha ma semen nabla China o borok khoroburi ni mang tagai nai tabuk bo o bang rogo khuktu mususago tambaga hinkai they committed crime to their communities tabuk dorok ji crime khlai tongnai ro against the community nargo hus ongmedi tambaga hinkai jora kebono khoma khleya tini tai koglok riya asunu sasino ge narok kurungi tongnai narok jotonno hambai sopon deborma arosika borong sarno beleno hambai ekdom kok kubui kok sesar takuk sopon no belekle hambai takuk Narendriang public interest litigation in High Court or writ petition under Article 226 ni bisingti legal fight the khlainani nangno yes jung azuglai takuk azuglai jung decide khlainai if required you will go for that phiaba aboni sekang chini ungko tongo tamhen bono movement tongo jung already chonglai baskangni 14 तारिख बसकानि 14 तारिख त्रिपुराओ गोबांमा जागाओ जों ह्यूमेन चेन्ज नाम लायनाय नरक जतन जुबालायदि ओ एलाकारगो बबो एलाकाव खलायजानाय आबो चिनि सिरायरक आसुगैनाय TSF tai TISF नि सिरायरक आसुगैना आरो डिसाइड खलायनाय ओंखाय डिसाइड खलायै बरक साखलायफोर होङाखै
o amchini je public representative rok tongo okra sakara rok tongo nor kisa chubati abo sere rok ni sini fight ya abo sini bo fight kok thangka ka je sini sini mong mo thangai tongnai hai kai sini sini mong thangai tongla okay 14th February go human chain khlaijak nai bobo jagao khlaijak nai sere rok abo notify khlaiano through press briefing nge tai kaisa hingga kai 21 tarik jung semana 21 tarik ngka hayung saka belai klai borom rija kaisa sal abo international mother tongue day ini jago ini sajago norong semana je 21st February go tabu je Bangladesh 1961 62 borok rok mani ko bangla ko no tisai naruna bage bangla ko ne borom noromoi naruna bage पुलिस भी गुली कोक जगी थी मानी ओके नहीं दी तब ओ जरा तो पाकिस्तान तो मानी ओके पाकिस्तान जे जरा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट वन जरूरी साकाबो उर्दू लैंग्वेज ने जेफ्रु सिंक्लुबे रिखा आफ्रु और ने कोक वन जुई छानै रक तब तो बांग्लादेश नि थागा बरो बनु गोसिलेया अपने गेस्ट पर खरंग थिसाका 1952 ni sini 1952 ni sini khorang tisate amti kaisa situation create ka 1971 hanga kai to Pakistan bai nai kai ni hakata khaka Pakistan tongruka abono tabuk wanji kok sanai bosongni taku bukuk ani kiching songno bangsana musungo norok ni sakabo kisa khiklai nai di Pakistan government je jorabo urdu no norok ni sakabo pinklo biripru norok bomti matong khana ge tabuk script issue norok I state norok borok bangjak ngekai administration ni kabangko fan bon norok ni thani political fan bon norok ni thani ge norok le sago 그라이작 저라카쇼 동투투이세 주니 사고 꼭 버럭 사내롱니 사고 좀 저건 허기 클레자고 진 피금 가만히 그날 땅을 부지 양나 낭바 너도 부지나 낭블레 담박인 게 나로 already 만작이 바이자감 또 시츄에이션 이게 여보노 21st February wo chini program na jak tongo Tripura wo doli kaidok doli wo abo bo notify khlaijagano arbo 21st February ni dina sung sapung seminar khlainai meeting khlainai script issue no tui kokborong ni issue no tui nai okay chini choba roman script no kokborong ni official script hine gose jagya sak chin choba cholin tong chin choba thagia थुना नागै थुनाय गुलि जान नागै गुलि जानाय जेलो थां नागै जेलो थांनाय we don't bother फियाबा चिनि माथै जों मानना नांनाय ओके आबो तो साइसम कुनुनि सामुया नरक जतनो बसगां फैबायदि जों तंगो अकरा रक तंगो सररन लगे वानसु कुरुं नबो नंगै लगे तंगो ओके विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा तंगनाय र whatever may be their party just a party na fan baru belong khle tak nong ni thani an chini kaisa koimu kai party jasa fan khlai di kok borok sang te kok borok nuble ko sagala chung purung sa phai mano tam phayang manai da nong tabo kasak khlai kang ke ni kok borok ki juda ang tabo IPFT khlai kang ke IPFT ni kok borok sanai ro ki kok juda sabo BJP khlai kang ke BJP ni tibra sar ki kok borok juda khlai sabo kok borok to kok borok no ke kok borok no tuile tambaki ja kurung sa phai me yang khaba oro yasi ole kaza khorba khorok bangla script hamjangnai rokni chokkor khlai tambaki dofani borok rokni tamna bono seleng manan rok rujana bujung khaba
Haste ni joto borok no naio. Kok borok sakao kasatung, chungsatung, chunartung. Ke ani puito tongo. Abo salsa ungnai no asuk baluglia sal sampai periru jung kepelai ungnai. Asuk sawino joto no hain hai ani kapang ni hansamo yapari tai chobani chiba yapari orang matak